А Людмилу Алексееву знаешь? Нет. Знаете, что такое московская хельсинская группа? Вот это я не знаю. Людмилу Алексееву тоже не знаете? Нет, не знаю. Нет. Не знаете. А Людмила Алексеева? Нет. Московскую хельсинскую группу никогда не слышали? Я ничего такого не знаю. А слышали что-то про московскую хельсинскую группу? Нет, к сожалению, нет. А про Людмилу Алексееву? Тоже нет. Кто-нибудь о moskovской хельсинской группе? Oletteko kuullut aikaisemmin mitään Venäjän Helsingin ryhmästä? И вам ничего не говорит имя Людмилы Алексеевой? Sanoiko teille Ludmila Aleksejevan nimi jotakin? En nyt muista. Нет, к сожалению, он не помнит. Слышали ли вы что-нибудь про moskovскую хельсинскую группу? Niin, hyvä joulupukki. Oletteko kuullut ikinä sitä Helsinki Moskovan ryhmästä? No kyllä Pukki jotain on kuullut siitä, mutta niitä ryhmiä on ollut niin paljon aina, että ei Pukki aina muista mitä. Mutta tuttuja nimi on Moskova ja Helsinki. Да, конечно, он слышал, а этих групп всегда так много разных, но и они потом пропадают куда-то, но что-то Хельсинки и Москва звучит знакомо. Нет, даже не слышал. А Людмила Алексеева? Тоже не в курсе. Oletteko kuullut ikinä Moskovan Helsingin ryhmästä mitään? En. Moskova Helsingin ryhmä on kyllä tuntematon, se ei ihan saman tien kyllä soita kelloa. Совершенно незнакомое имя, все равно, что часы звонят. Mitä näitä Helsingin Moskovan ryhmästä? Siis jos tämä liittyy siihen Putinin tukemaan ryhmään, niin jotain sinne päin, mutta... Это группа, которая поддерживает Путина, он спрашивает. Oletteko kuullut ikinä sellaisesta henkilöstä kuin Ludmila Aleksejeva? En nyt... En ole kuullut. En. Ludmila Aleksejeva, kuulitko sellaisesta henkilöstä ikinä? En. Чем сидеть дома и ковыряться в своем компьютере, жиреть, лениться, оденьтесь, причешитесь и сходите в театр.